Хоу, men sizni salamlayman do'stlar. Shoyan TV kanalida Aql Battle topshiruvining maxsus chiqarilishi. Bugun biz Oqtepi ham yumshoqning bilimini sinab qararmiz. Ular Shoyan TV kanalida shug'ushi kuch-tanash topshiruvi olib borishlari. Meni do'stlarimizga yaxshi tanish. Har vaqt nidir bilirga tirishlar ham bek qiziqsinishgan. Salam Oqtepi, esanmi yumshoq? Salam. Selam dostlarım. Sizni Aql Battle topshiruvida ko'raman, bek shodman. Qo'ysangiz bilimliroq ekansiz sizning. İkimiz de bilimliydi. Ben uyulayım. Oqtepi'de bilimli. Ne köpek? Oqtepi, sen nishib o'ylaysan? Men de o'ylayım. Mening de o'zim o'ylayım. Shundan da yumshoq bizning ko'proq biladi ol. Mening de tirisharman. Tirisham. Biz sizning ikkingizga da o'ng'ishlar tilaymiz. Ham qo'ysangizning bilimliroq ekandan bugun oshiqlarmiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Birinchi turda so'l yomg'irga siz o'zingizga ball qo'yasiz. 0 dan olib 10 ga qadar. Onlari shiratlab javob berasiz. Agar javob durust ekan, ball sizning hisobga bo'ladi. Yo'q ekaningda ball olinadi. Qoidalarni angladingizmi? Anladık. Olaysa boshlaymiz. Birinchi so'rovni o'qiyim. Qushlarni o'rganuvchi fan. Bu so'rovga birinchi bo'lib, yumshoq sen javob berishsan, necha ball qo'yasan? Kuşlarını öğrenişi fenge min. 10 bal. 10 ball. İyi. Yuqori balldan boshladi bizning yumshoq. Oqtepi, sen Mening de 5 bal qo'ysam yoraymi ekan, 5 ball qo'ysang yorar. Yorar. Bitta. Hozir men sizga javob variantlari taqdim etam. Zoologiya, biologiya, ornitologiya, geografiya, etimologiya, astronomiya. Yumshoq sen javob berasan. Min kuşlarını öğrenişi fen bulga şimdi ornitologiyani saylab alırman. Zoologiya deb o'ylamaysanmi? Yok. Yaray, sening javobingni qabul etdim. Oqtepi nishib o'ylaydi? Geografiya belki. Qushlarni o'rganishi fanmi? Onlar bir türlü işimde aşıp yürüyorlar. Yok, olaysa ornitologiya. Seniki ornitologiya. Yaxshi, shundan da qushlarni o'rganishi fan ornitologiya bor. Bir javob berdi. Bulda. Oqtepi biroz quyuqroq bo'lirga kerak, yami? Yorar. Men azrak yo'qolib qoldim. Davom etamiz. O'zingizni qo'lga oling'iz, ketdik. Ikkinchi so'rov. Shavali haylasi she'rining avtori. Bu so'rovga birinchi bu Oqtepi sen javob berashasan, necha ball qo'yasan? 5 bal. Tag'in 5 ball. Yaxshi, yumshoq asin. Min 8 bal koyam. Yumshoq bizdan yuqori ballar qo'ygan. Oqtepi sen ana shuni kengash etam, qolishma. Yorar. Shavali haylasi she'rining avtorini so'ylaymiz. Musa Jalil, Shavkat G'aliyev, Robert Minnulin, Yulduz Sharapova, Lenar Shayx, Abdulla Aliyev. Oqtepi, sening javobing? Men buni bilaman. Shavkat G'aliyev. Yaxshi, Shavkat G'aliyev Shavali haylasini yozgan deb sanay Oqtepi. Yumshoq asin. Men de şulay deb o'ylayman. Shavkat G'aliyev. Yaxshi, har ikkingizni javobi durust. Shavkat G'aliyev Shavali haylasi she'rining avtori. Davom etadi safaring sizga. Uchinchi so'rov. Tatariston Respublikasining birinchi prezidenti Mintemir Shaymiyevning akasining ismi. Bu savolga birinchi bo'lib yumshoq javob berar. Necha ball bilan beyalaysan? Men mana 10 bal bilan beyalim. Bek jingil so'rov. Oqtepi, sen necha ball bilan beyalaysan? Men de 10 bal bilan beyalim. Hozir men sizga javob variantlarini taqdim etaman. Nurg'aliyev, Sharif, Shoynur, Shokir, Ashat, Mirbod. Necha o'ylaysan yumshoq? Sharif deb o'ylaysan. Demak, to'liq ismini jiqlayda birinchi prezidenti bizning Shaymiyev Mintemir Sharipovich. Mana necha deb o'ylaysan. Nurg'aliyevich tug'ilmikan? Yo'qdir. Yarar. Oqtepi, sen necha o'ylaysan? Shaymiyev Mintemir Sharipovich. Aferin do'stlar, birinchi turimiz tamom. Yumshoq 28, Oqtepi 20 ball g'ina jedi. Ikkinchi tur o'zgarish kirittirmi? Hozir ochiqlarmiz.
Akıl batıl tapşırığının ikinci turuna ayağa atlayıbız. Bu turda biz sizin bilen tertip tüzerbiz. Siz bu negizni tertipte tutasızmı? Tertipte tutabız. Tırışamız. Bugün sizge 5 basqışqa binalar yazılgan. Sizge olarını usiya barı tertibini etkizge gerek. Her dürüst film için sizge bir bal olacak. Mana o binalar. Suyunbike manarası, Eyfel manarası, Kolizey, Qozon sirki, Taj Mahal. Binalar sizin qarşınızda. Hazır siz şularni usiya barı tertibinde o'rnashtirga tegish bo'lasiz. Oqtepe, sendan boshlaymiz. Birinchi bo'lib sen javob berashiz. Hazır uylanam. İlk kişisinde bulur bizden Qozon sirki. Ondan soň Kolizey. Üçüncüsü bizden Suyunbike manarası. Tağı. Qoysayli. İkinci de Taj Mahal. Taj Mahal. Ondan soň başlısa Senin cevabını kabul ettim. Seyinçe ilimliğe Eyfel manarası. Ayy, şulay uylayım. Yumşak neşik uyluyken hazır bilirbiz. Men o'ylayım, eng kichkinasi bizning Zerek binasi deb. Ondan qola Suyunbike manarasi, ondan so'ng Kolizey, ondan so'ng Taj Mahal, ondan so'ng Eyfel manarasi. Suyunbike manarasını sen ikinci basqışqa qo'yding, shulaymi? Ayy, ular ikkisi bir tirada bo'lgan, endi men shulay deb o'yladim. Senin Kolizeyda bo'lganing bormi? Mana Kolizeyda mening bo'lganim yo'q. Chunki bu İtaliyada onda xatli borib yetolganim yo'q hali mana mening. Suyunbike manarasında bo'lganing bor. Suyunbike manarasının üstüne mingenim yok. Yortsuna mingenim var. Ondan qaraganda u ishigimiz tuyuldi. Lekin yumshoq sen birozgina yolg'ishding. Qozon sirki bu binolar orasida eng tebanagim. Ondan Kolizey. Ondan so'ng Suyunbike manarasi, Taj Mahal. Hindistondagi Oqtepe bektirsak ham eng uzuni, eng buyugi Eyfel manarasi. Shulay etib bu turda Oqtepe 5 ball to'pladi, yumshoqqa nibari 3 negindi. Sizga ikingizga da kelasi turda o'ngishlar tilaymiz. Siz hazırmi? Hazır. Biz hazır. Benim keyiflerim bik yaxşı. Yaxshi. Yarar. Kolay bo'lsin, haybat bo'lsin. 3-chi turga o'tishamiz. Shulay etib 3-chi turimizni boshlaymiz. Haliga bizni yumshoqqa ustunlikda. Oqtepe, qolishma, men seni yoqli. Men har vaqt hazır. Yaxshi. Shulay etib 3-chi turimizni boshlaymiz. Bu tur birinchi turga o'xshash, lekin birida biz ortiq javob variantini saylaymiz. Dürüstlüğü siz söyleyesiz. Şu ayıp ballarının zilizge dürüst koyasız. Her dürüst cevap verseniz bu bal sizin. Saptalaşak. Bu kendinize bal alınır. Çıttınız? Geçitmek. Anlaşıldı. Olaysa başlayımız birinci birimle tanıyımız. Hindistan şehirleri. Şulay edip yangırı birinci birimimiz. Hem bu sırağa birinci bulup yumuşak kaysin cevap verirsin. Neşe bal bilen beğenirsin? 10 bal bilen beğenim. 10 bal koyayım yumuşak. Yaxşı yalışırmın dep turupsın mı? Indi nişeysin indi? Yolguştan da bit burşulmam deb o'ylayım. Oqtepe'ye sen neşe bal bilen beğenirsin? Bir de 10 bal bilen beğenir. Yaxşı, 10 bal maksimal ballar. Cevap variantlarını təqdim etem. Delhi, Mumbai, Kalkutta, Jaipur, Kayır, Panaji. Hayır, onaqı tugay. Hindistan'ı tuğu. Yo'q. Oysa ilini keyken ayta alasın mı? Hindistan'ı bulmaz. Ул Misr iliniki. Ayy. Kabul ettim senin cevabını. O dürüst mü yok mu? Oqtepe'nin cevabından sonra biliriz. Oqtepe, sen neşik uylaysın? Öyle. Evet yeyte turgan idi. Mısır'ın baş qalası Kayır deyip. Öyle ol. Şunsa yalgış biken. Əsərin ikinize dürüst cevap verdiniz. Kayır, Mısır'ın baş qalası. Devam etəmiz ikinci sırav. Uzaqlı kulturalarını biləsiniz mi? Biliriz buruşaq. Ayy. Ondan sonra basol. Yaxşı, siz cevap variantların men aytırga rüxsat etiniz. Demek cevap variantların təqdim etkençe ballarını qoyasınız. Oqtepe neçə bal bilen beğenir? Men indi hazır bil 10 bal bilen beğenir.
10 bal koyduk sana. Yumşakay. Ben de yok, men 8 bal bilen beyelim. 8 bal. Sen şeklenesin elle. Azırak şeyim var. Yaxşı. Demek cevap variantları. Zeytun, burşak, nohut, beren nohutu, soya, yasmak. Aktepe sen cevap bergensin mi? Hali, o'tida zeytun degan olsaning og'ochda o'sha turgan tug'ilmisan, uzoqda tug'ilmaydi u. Aktepe men bilmeyim, endi bu so'rovga sen cevap berasın. Mana zeytuni onam bunda kirmay. Şu variant söyleysin. Ay. Kabul ettim, yumuşak. Sen işi bil. Zeytun ne min? Bana uzaklıda kibik duyula. Uzaklıda tugul kibik duyula. Sen zeytundan koyda üstkenin kurganin var mı? Bu ağaçta use. Dürüst. Buna göre, oldu. Mene bankalarda bir üzegine bula. Oldu uzaklı tugul. Demek uzaklı bulmaganlarga ul kire. Şolay. Aferin. Şundan da zeytun uzaklık kulturalarga kirmeyen şu variant soylarga kiregi. Aferin. Devam etemiz. Üçüncü so'nggi so'rovimiz. Notalar. Notalarni bilasiz endi, shulay deb. Notalarni? Azrak bilamiz endi. Buni hozir tekshiramiz endi. To'xtapi, berishma. Yarar. Necha bal bilan bayalaysan yumshoqqa o'zingning javobingni? Men 10 bal bilan beyalarman deb o'ylayman. To'xtapi, sen? Men endi alla 8 bal bilangina bayalayman ekan deb o'ylayman. Yaxshi, 8 bal senga, 10 bal yumshoqqa. Hozir siz javob variantlari. Do, re, di, mi, la, sol. Ay, aytib berayım hele. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Degani durust tugul. Di degan durust tugul. Sen notalarni bilasan. Ana sen so'rovga javobing durustmi, yo'qmi yumshoq? Hay, Oqtepening javobidan biliriz. Oqtepe. Hozir tog'i bir topqirgina ko'rsatib chiqamda. Mana bunda di degani olsa degan estimik tuyula. Durustmi ekan? Shundan da bu notalar arasida di degani yo'q. Aferin. Bu turni da bek yaxshi o'ynadingiz. Shunday turib, biz sizni 4-chi turga kiramiz. Bu turda endi har birigiz bilan ayiramiz. So'nggi 4-chi turimizni boshlaymiz. Efirda aql batıl topshiruvi. Bizning yumshoqqa aliga oldi kelib, shunga ko'ra temalarni saylash mumkinligi onun ustida. Sizga 2 tema berilgan bugun. Ularning birisi baliqlar, ikkinchisi rasm san'ati. Yumshoqqa sen birinchi bo'lib tema saylayapsan. Qaysi temani? Ben balıklarını sayar edim. Ben onlardan bik bilem. Bunun için ben ana Oqtepe'ge qoldiram. O'zim resim san'atini saylayım. Sen endi ağır tema saylayım desin bizimle. Qararmiz. O'zimning bilimimni sinab qaraysim kela. Sen rasm yasaga yaratasın mısın? Bik yaratam. Ressamlarni bilasizmi? Bilem. Bütünüsünde deb aytmasam da bilem. Yaxshi, biz sening bilimingni tekshiramiz. Endi Oqtepe senga baliqlar temasi qola. Bek yaxshi. Men baliqlar temasini bek yaratam. Demak, biz sening bilan yumshoqqa rasm san'ati turida suylashamiz. Men senga 4 turli so'rov hozirladim. 4 turli javob varianti har qaysisida har bir javobing uchun sening istadingga 5 bal qo'yilacak. Alga sen bizdan 59 bal ishlading. Yarar. Bu bek yaxshi ko'rsatkich. Birinchi so'rov. San'atning qaysi janri gollandiyalilar tilidan o'lik tabiat deb tarjima etiladi? Natyurmort, peyzaj, portret, dekorativ san'at. Türlü eyberlerini, mesela derseli olmalarını, gruşalarını, şunun işi eyberlerini düşürü, atala natürmort deb. U turmush ko'nkurish aybirlari, xeshaklar, jilak, jemish yashashlar ham boshqalar, lekin ular o'sib o'tirgan holda tugul, izlab soatga yoki istalgan qo'yilgan ravishda yasalib natürmort deb ataladi. Nima javob berding sen? Ay, rahmat. Ikkinchi so'rovga ko'chamiz. Tataristonning Olabua shahrida 1832-yilda tug'ilgan rassamni otamiz. Viktor Vasnetsov, Ivan Shishkin, Vasiliy Vereshchagin, Ivan Ayvazovskiy. Shishkin. Çünkü biz o turda devaniler bilen, dostlarım bilen bir ko'p söylashgan edik. Bilgan.
Білем, йомшақай білем, мен сіздің тапшыруыңызны қарап барам, шуңа күрә шушы сорауны сөйләгән идем. Син чыннан да исеңдә калдырдың микән аны? Сосновый бор, Орыш, Нарат урманында ягы иртә дигән картиналар авторы Иван Шишкин чыннан да Татарстанның Алабуга шәһәрендә туган. Бу инде һәркемгә мәгълүм. Афәрин, 3нче сорауга күчәбез. Мәскәүдә урнашкан танылган картина галереясы ничек атала? Җавап вариантлары: Эрмитаж, Третьяков галереясы, Лувр, Яңа заман музее. Бәлки, дөрес уйласам, бу Третьяков галереясыдыр. Эрмитаж кайда урнашкан алайса? Ансы Питерда. Петербург шәһәрендә исән, димәк Мәскәү шәһәрендә урнашкан картина галереясы. Третьяков галереясы. Афәрин, дөрес җавап итәм. Бу картиналарның кайсысы портрет? Портрет жанрына карый. Димәк, җавап вариантлары: Леонардо да Винчиның Джакондасы, Валентин Серовның Персиклар белән кыз дигән картинасы, Константин Маковскийның Яңгырдан качучы балалар картинасы, Виктор Васнецовның Аленушкасы. Билгеле, бу Джаконда. Яки икенче төрле Мона Лизаның елмаюы. Афәрин, дөрес җавап итә. Инде соңгы сорауыбыз: Көнбагышлар картинасының авторы кем? Җавап вариантлары: Леонардо да Винчи, Ван Гог, Иван Бунин, Александр Пушкин. Менә мин уйладым да, Пушкин белән Бунин инде алар рәсемнәр ясамаганнар. Улай булгач, Ван Гог. Ван Гог. Әйе. Көнбагышлар картинасының авторы Ван Гог. Афәрин. Биләлдер. Актәпи, синең инде балык тотырга яратканыңны беләм. Әйе, безгә ушак белән гел балык тотабыз. Нинди балыклар эләккәне бар? Ташбаш, кызыл күз. Тагын бик балыклар инде. Исемнәрен дә белеп бетермисеңдер әле. Әйе, йомшак күбрәк белгәч, аннан соң бу нинди балык әле дип. Яхшы. Инде мин сиңа 5 төрле сорау әзерләдем. Син аларга тиз арада җавап бирергә тиеш буласың. Ярар. Бик яхшы белгән күрсәтте рәсем сәнгатен. Инде сиңа да уңышлар телим. Шулай итеп киттек. Беренче сорау: Татарстанның кайсы районында балык музее бар? Орша, Тәтеш, Лаеш, Яшел Үзән. Минемчә, Тәтештә балык күп. Шунда бәлки. Тәтештә чыннан да балык музее бар. Аның исеме балык тоту тарихы музее. Ишек төбендә үк Тәтеш балыкчылары 960 килолы могҗизалы кырпы балыгы белән очрашалар. Менә шунда барып кайтырга кирәк булыр әле. Дәвәниләр белән. Барышсыз аңлай бирсәм. Дәвам итәбез. Икенче сорау. Бу тасвирлау кайсы балыкка туры килә? Бик кылчыклы алабугага охшаган лайлалы, чәнечкеле, зур булмаган балык. Кызыл канат, чабак, шыртлакка, чуртан. Шыртлакка кебек. Шулаймы? Чыннан да шыртлакка бик кылчыклы, үзе алабугага охшаган һәм чәнечкеле, зур булмаган балык. Икенче төрле аны кыртыш дип атыйлар. Әйе, ул чистартканда гел дәвәтинең кулына кадала. Менә бит ничек икән, беләсең икән бит үзең балыкларны. Дәвам итәбез. 3нче сорау: мультфильмнар турында. Кайсы мультгерой балык түгел? Немо, Флаундер, Себастьян, Оскар. Уйлыйм да, Немо белән Флаундер алар балыклар инде. Менә Русалка мультфильмында анда Себастьян ул бит кысла. Әйе. Менә шул. Актәпи бик дөрес җавап бирде. Чыннан да Себастьян Русалка мультфильмында кысла. Һәм 4нче сорау сиңа: акуланың иң зур төренә караучы кит акуласы нәрсә белән туклана? Су үсемнәр, балыклар, планктоннар, балыклар өчен махсус ризык беләнме? Әйтергә ярыймы? Әйтәле. Акула булгач инде ул балыклар белән тукланады. Балыклар белән дисең син. Синең уйлавың дөрес инде ул. Акула чыннан да балыклар белән туклана. Иң зур акула булып саналса да, кит акуласы планктоннар белән генә туклана. Улаймы ни? Моннан соң инде белерсең. Нар белән. Истә калдырырга кирәк. Истә калдырырсың, бу сорауга инде син дөрес җавап бирмәдең, 5 балны сиңа куябыз. Ләкин безнең соңгы соравыбыз бар, игътибарлы бул. Ярар.
балык исеме кергән республика авылы. Киркәле, Терешкәй, Чабаклар, Сөнбаш. Киркәле, атаулары бейек, бейек булса да менәм дип җырлыйлар әле. Киркәле. Киркәле, чыннан да Киркәле дигән авыл Ютазы районында урнашкан икән. Терешкәй, Чабаклар, Сөнбаш булар барысы да уйлап табылган авыл исемнәре. Афәрин, җырлап җибәргәнең өчен сиңа 1 балл истим. Дусларым, коллегаларым, сез дә бит минем шикелле үк алып баручылар, ничек кенә Актәпе җиңсен дип теләсәм дә, йомшакка үзенең белемле икәнен һәм бик кызыксынучан икәнен тагын бер кат исбатлады. Шуңа күрә синең алда баш иябез Йомшаккай. Рәхмәт! Әмма дә ләкин минем Актәпе дустым ул бик тә укымышлы. Мин аңа икенче вакытта уңышлар телим. Актәпене мин үзем яныма дәресләргә һәм акыл базы тапшыруына чакырып калам тагын. Бергә синең белән тагын бик күп кенә кызыклы әйберләр өйрәнербез Актәпе, сөйләштекме? Ярар. Мин һәрвакытта әзер. Мин белемгә омтылам. Йомшак күп белә. Мин аның белән дәген бик дус һәм аның белән күп әйберләр укырга тырышырмын. Афәрин, икегезгә дә бик зур рәхмәт. Йомшаккайны җиңүе белән тәбрик итәбез. Дуслар, сезнең белән бүгенгә сау булашабыз. Белемле булыгыз, акыл баҙыны ҡарағыз. Шаян ТВ белән күңелле көннәрегеҙ үткәрегеҙ. Рәхмәт! Пока-пока!